Danas su s nama Tomislav Čubelić i Stojan Matavulj, glumci iz Ruže vjetrova, a mogli bi reći i ćaća i sin. Jer kad ćaća namjesti kralježnicu, namjesti i sin. Ja ne znam kako drugačije objasniti zašto ste baš vas dva namjestili kralježnicu i što je mene najviše impresioniralo. Stojana je prga Marinko, nazvao na mobitel, pita: Stojane, hoćeš namjestiti atlas? I Stojan je odmah reka da hoće. Za 5 minuta, 2-3. A većina ljudi, sad ćemo 3 minute, 5. A većina ljudi razmišlja mjesecima, danima. I onda ja kažem, pogledaj kako on brzo donosi odluke, i to odluke da ti neko miče kost u tvom tijelu, kako tek druge odluke donosi. Pa vi sve odluke tako brzo donosite kao što ste za atlas? Ili je to, zbog čega je to tako ispalo da ste odmah pristali i imali povjerenja da je to nešto dobro? Nisam ima povjerenja, ali mislim, onako sam ebete, pa sad, ako ono... Ako uspije, uspije. Ako uspije, ako ne uspije, šta sam mogu? I vi tako dajete da vam dijelove tijela neko dira, pa ako uspije, uspije, ako ne uspije, ne uspije. A to ne dan. Ovo samo za atlas. Aha. A ste vi znali prije šta je atlas? Nisam ima pojma. Boga mi. I odmah ste otišli, jel tako, u roku uru ste došli? Tako, pa prga mi je reka, govori, to ti se onda malo namisli, pa ti je bolje, ako ti govoriš da je bolje, onda ajde. Onda ste vi s Marinkom prgom jako dobri, kad mu tako virujete. Ne bi, ja mislim, ni ženi tako virovati. Kako ne bi, ženi i prgi? Ženi i prgi. Ja imam i šijatitis, ono išijas imam i to me zna, ali sad još uvijek ne mijenja vrijeme, pa ne znam je li to šta pomoglo. Što se tiče okreta, livo, desno, gori, doli. Mogu ka sova, mogu glavu okrenut koliko treba. Sad od atlasa ili i prije ste vi mogli okretati glavu kako želite? Meni je čovjek rekao da je moja pokretljivost glave jako dobra. Tako da ja sad ne znam je li je to sad se poboljšalo, ali mogu bez problema okrenuti. Znači vi spadate u onaj mali postotak što imaju i u stvari od rođenja praktički dobar atlas, jer postoji takvi ljudi, znači da vi spadate u te. Ali... Nisam znao da se to zove atlas. Što ste vi mislili da je atlas? Da, ne bi sad. A zašto je Tomislav išao namjestiti atlas? Pa zato što je Stojan išao. Znači, kućača tu i sin. Šalj sam, nije već sam neko vrijeme sam slušao o tom atlasu ovako sa strane, kao da je to dobra stvar da bi to trebalo namjestiti, jer izgleda da imamo svi to od rođenja nenamješteno. Tako da, eto, u igrom slučaja sreo sam vas i čakulao sam sa Stojanom i pošto ga on namjestija i nije bolilo, pa sam otišao i ja probati kako će ne boliti. I kako je sad? A sad je dobro, mislim, bolilo je. Ali okret, je li kod vas okret bolji? Ja imam problema s tim, ima sam problema s tom gornjom i donjom kralježnicom, ima sam par prometnih nezgoda i u kočeniji sam bio dosta, ali okret lijeve, desne strane, gore, dole, uvijek sam osjećao neku malu bol za tezanju, sad ne znam čega, da li je to živac ili neka vena, žila, šta li. Ali kad mi je to namješten atlas, iskreno bilo me bolilo par dana iza toga, imao sam migrene, što prvi put i mi se desilo vjerojatno od posla, malo stresa, sve to skupa, ali kad se sleglo, prestalo i okretljivost mi se... Možda je i bolilo što je prvi put procirkulirala krv i prvi put je mozak bio opskrbljen sa svim kako treba. Može i zbog tog nastati kao reakcija? A ne znam... Možda. Sada sam baš osjetio nešto da sam previše pametniji od toga. Vjerojatno išla i krv prije. Ali generalno sad mi je kao bolje, pogotovo što se tiče te okretljivosti i to nema više boli, jel? Dignem glavu, mogu je digniti i ne boli, ne smeta. Pa to je većini ljudi problem kad podignu gori glavu, jednostavno to mnogi primijete. Inače im se zamanta kad podignu glavu, a nakon atlasa toga nema. A recite mi, je li sad lakše raditi? Je li veća izdržljivost u fizičkim aktivnostima? Pa je, kao imam rekao, evo, tamo sam ga namjestio prije godišnjega, tako da evo, tek smo jučer počeli raditi, tako da bi trebalo još plus malo vremena i da vidimo kako će se to sve zakoluta. Kažem, u početku zajedno s tim namještanjem atlasen i poslom nije bilo lako, imao sam ti migrene, tako da se bio malo skeptičan, mislim, ne valjda će me i sad boli non stop. Međutim, kad sam malo odmorio, kad je to sve vjerojatno stalo na svoje, prestalo i sad je okej.